Ljubljana. 4. maj 1980. 15 časova i 5 minuta. Umro je drug Tito. Miles de personas vestida de negro, expresión de un auténtico luto nacional. Jugoslawien und vor allem die Hauptstadt Belgrad hat dem heimkehrenden Tito einen sehr würdigen Empfang bereitet. Marshal Tito was born to peasant parents. 40 years of Yugoslav history was over. Oproštaj od Tita, hodočašće naroda. U šoku i pijetetu. Sećanje na zajedničku prošlost. U susretu sa neizvesnom budućnošću. Zagreb. Agonija i ekstaza zemlje u transu. I posle Tita, Tito. U težnji za jedinstvom i sigurnošću. Živo je Titovo delo. Kutina, Nova Gradiška, Slavonski Brod, Vinkovci, Ruma, Beograd. Tito, to smo svi mi. Tito je narod, narod je Tito. Tuga i zebnja. Tuga za Titom i zebnja za zemljom. Titova sahrana postaje veliki praznik detanta. Sve živo došlo je da mu se pokloni. Mrtvi Tito i sada pobeđuje. Veći u smrti nego što je bio u životu. Pamte ga njegovi afrički saborci.
Sahrana Tita u stvari je bila i sahrana Jugoslavije, a da je malo ko to primećivao. Ceremonija sahrane kao ceremonija sveta. I sada potvrđuje da je Tito bio veći od života na međunarodnoj sceni, u očima globalne političke elite. U godini u kojoj su Ujedinjene nacije imale 154 članice, Titovoj sahrani prisustvovale su 8. maja delegacije iz 127 zemalja. U 20. veku nije zabeležen takav ispraćaj nekog državnika. Prisutni su bili 31 predsjednik Republike, 4 kralja, 5 prinčeva, 6 predsjednika parlamenta, 22 predsjednika i 13 potpredsjednika vlada i država, 47 ministara inostranih poslova i drugi. Josip Broz Tito sahranjen je u 15 časova u vrtu svog doma u Užičkoj ulici broj 15.